Okay. Tigin tuwan na siya. Ay, dua. Mr. Lipan, kung pagka. Oana, kulo, kaksakin pel chinge. Amen. Nan we kung bekitin pel na meti yung mausut pel un proy like kesta pel la. Nan we akolin pel met ma arsir orsingen na nge. Kulo Awesome. kaksakin met las Kosrae pel chinge. Kadalya sumal lap pel pel chikatin taga akolin mo. Tataf la pen alan alu lasik yan na kuno kon na ke Wednesday. Tigin treskal. Ars mag mitigam som na ke proyan. Lumalap nga lui kumin paindol namdal kenye katakalalan lumalap kikum nikiap sembel na kayo in kashikata ale sa siya kinangan kun yay ko asan siya uwan kayo lumalap kita kuan kate arana kita rang kate alulamit nafakat siya unso ko luka ensang kesta ke katundak shira nakat fafash namit ngaman pa maruka lumisti di panash masyaye Well, wano nakalamingan, first na mit na kay si Brian, nakat sum na kay un. Kuno man lap tigin. lumalap naknaswiya katagan Brian jingay kong Brian kumaswiyan arda na sanan makat enin nakatin siya kasha sinkat ke pangi perek malan met lalal fungiya in kain 85 season siya taga ni Brian na siya din siya kikasha kat Brian kat si vidbe pers la yeto keltu siya inge kat flat lash kat mood siya fan na siya kat enin na nakatin weto klein kan wala kasen kaksak lash na siyum met tiki mana kayo katak fash kulo malap ke mo lash wisya lash talik nadash matalanlash ekat na kayo kat si Philippe na taka insya kikashalom in wikat kilansingi arda na pas mamasikyak mausipe nanakin na kanla makat kita ito pelav kada sispe falkesh fakyan ba na kataka na yurong kiltusing ikat papa nanakmnas awiyan na naklas ng kimaswas pailom kolkat ka din ito ala kaslom bafal ka din tufe kaslom akayikat akangikat la yen na kayo luwa tolo na kayo niwe kumewaya piash maslo banang may ngayon sinasyesh nanakin kulansap nanakin kakadin kan fash na med naknaskolkat kashikat wimet wiyashma palam naslan mano ke belsinge lalo sarke nursing home karhin lomsi ka hospital ka uye kat kisheshum kat papa nanak manas kashalos ke malo sarke lelan wangan nanakin nakanla kananakin falayak mayen top na ke mana ke washroom lela katin lalfing yung kash na room kat pray peke met wiyash mamda ke peli nashur la ke pelsinge pelin yoksha
Kumnanan lamalay nash isustlasi, ayebe nash pemdullasi. Usina sish metlalalfungi inetalash maasi katakutnake. Fatako ki kapunurek manake walash kapunalalfungi lasha, panagat ngashesum, kumnanakmanas. Aknanakikat, akesmakin yikat, kadin chepe fulek lalfungi lasha. Naknas kajabe talik nadarshmam dain kapur ke pelsinge in prison sang na naknaselos in kanalanan an kalawo mamalos ashkea moyen moji kumsina seshne mona seoksi pelsiga moji momongsinge fastigi kata man magat kanjibar awlana yok mesiaklash egat ngesesum ke pelsinge ki kata fake ki kasloma infal na ke masim lake awikat na ke maswas pailoma men kaslo malimila cheka infalok na yun bise may katlalal fungike metigi begat ko in kasta yenenga corporately collectively wala limnister liban kat ngesesum the column in wikat inan fin met magat taga ben wi lutut ken gaslom o shine them la osha Esisin sila siya in Insewowo in fakakilang silom na siya. Yok mesiaklash, yok ininalash, katlalalfung ila kumkat mo si Juan na siya dama nukewa. Panang kataflaylain Paing makatakain kasla kikipelsinge, lalfung ila ma nukewa siya kumen na ikifal na kiakwaklom. Kainem, sapay katlain fakakaslom, kikalang ang dalom. Amen. Lumalap, Mr. Liban, belang flock in the room. Pangas koon ngayon kasikat. Well, tingin kom kulo malap kaya ka Trump ramangan nga nakilin pa mwet nge kom usi pa una na akula ke pelchinge. Antagaral Kemuel, please, any little noise, it's picked up in here. Thank you. kal una tingin Kenya damdal Kenya Columbus Georgia kom kulo malap ke tu open assume show loman kulo ke mo wolash damdal yai ko asan tu kaksakin kat ke shilin sasha Broccoli Nathaniel tu ope Shepe Ruti kung kulo malap tu ano si Wospe Hasa TSA tu ope kulo malap kaya kinyong kulo kaya malap actively engaging in on namat nagawala siya yan namanas fin kung we God bless you show luman pe Tamtal Srui Bruce ngalal from Marsha Virginia ke belsinge kulo malap ke tu walk long singkat ke si feel the long ke small ke len sa si singe kulo malap kaksakin kat kulo malap ke kos isla pe lowos in the liki wos ke belsinge nakayagat kayo ngalay ni na tikin tres kan lal from kishin price la pe pange kadin corporately broadcast mutlash Kosrae we cash association sie ke molin lalal fungi molin shikelash fin shaklash ke Jesus Christ na ke pelchinga tikin wana makalam pianya kataga kung ushe on insang alala while we share like and share ke pelchinga amo siya piash pe on suko tukunon kume ushengan ngan sidalkin natoko yang gatsasum na ke maluto to tamatlas Kosrae kulo malap ke aslan mat na kayo Digin vergaat nou wo kom sang alom per se
Tingin mo project. Tingin. Mister Department nga mo, Ashklitski mandiga nga mo, masipa ikol mandikanan buwan nga. Nakmas first mate nga, sige, lila mesi nga. Okay, oana. Well, sitak luksrak. Oana. Tingin. Kumusta naman project? Huwag ko mina
inge na kadin tagay first na mit na ke slide makadippresent na katfata ka na room na ke maluti yo. Ay wana first time nga mga mutawaek aksyon sila mama Elia Leo nga ki me computer tiko. Na Okay? first time Kulo malap. ki slide an. Okay? Matlas Kosrae. Kada ispela in si Paing mat na kay waki belchinge. Why na kada kalim mikam tan wike. Bange me kota si makatashkenge. Spring. Kadashke April. January April na on course na ara. Kada ka focus na ke unit aklu makatram kintariye. Na usli pangan si fel na ke kota singe. May kasi yok molo. May kasi yok molo. Unit aklu si matram kin ina pangan. Christ may kasi fallen na sin na kayo. Na unit aklu leisin on course ni kay year. Pakatera askya. Na leisin on course pakat shoy na ke. Ntak akketeyac mante afara. Tuesday akat Tuesday kuno kon na ke mante Tuesday. Ekaya akat akketeyac Wednesday na all tu. Tikin na ka na ke me. May kuno kon na ke tosta singan. Paing Insewowo ka liki kayo kasi lang al tolu ako na kasi nga lu. Paing sifac siya na ke olu tu singa maleta ka akketeyac Keok ke pe na may lutu chila kaya. Naro namnas akollah pacl tuman leta ka usi pacl no ka treaty si proil na akketeyac singan. To si floklan ke mantia we akketeyac ke lulap ako siya. Kata bangan read first ngat na ke sian rio ipru ya first long la course and we come read in akas maknya kat ke first singan to Christ el tia ucha na inen matal morik lasin mwet shawrekin etai oya na pa yo el som na ingasao el mutawaek inge efficace yematan God pangan sivanget na ke wit na phone singe akollah kun tuyak we read the first ngat la singan ke sian rio na kosli kuno kon ke mandine ke shet ke slide champion ya pang shen rio pang la fung ke artland god I pushing on ke singa si pu sapta singa o singa singa ke singa la kor we pe singa jene ke lon me kor na I pang me slide magadak kalim yenge shen rio if in mo mo ga data ka si per wrap up na phone na magatram from kine ke Sunday school magadako na we pe even art much lu tigin ke at na ke shen rio taga si pen na kalwani mana ko magatla la ke wit na phone ching ka din li na pa na mer tram kin yok ke mantene ke shete ai pangan ate si ma kat fin trap mo ka din wi ko was in wit na kayo mantea ka ta ka si si pen na rewind ya ta na ke lesina eat course pa shen rito ko April lynching dolu nara flowing ka din wi na KahsInKol na ta so len na kayo we si fe wit na phone chingan ka din alle kalim kela me si tram pinya ke unit aklu singe Christ makishe fallen na sin na kayo pangan si fela lap na ke wit singe ta si fe si ke unit singe magatakal me pianya unit aklu Christ makishe fallen na sin na kayo Christ makishe fallen na sin na kayo Leisin akon gorsingan pa Christ makishe ke pel chi fan na sin na kayo Ara yok super ka din ni sifangan ke unit chingan we sifana ke week chingan we Mwe Read akollah malam na phone chingan da from kun unit chingan sifala lap chingan atigin mamay pangan me may na nakfresh ke pel chingan evin ngalal mo
ma sikyak ke computer duman evin kom korek ya ke belchinga de usho pela kun tako ak fashe mine na fashe ke odi tu singa ak militi singa Glomalap. Glomalap. Ngakin long pshemingin na. Ngan long okay pshek? malakalan Okay. Ngaki, make sure ngakan share screen na ba ngakan fashion na met. Damasi right met. Ngan bui ko akalin met lash nge. Pangaon sa kumakat. Mashkan siya kin na tena. wala That's na the isna thing. masinga Okay. kay fashion metigin Ay bangay. Sige lilakat kain. Ngaki make sure lang akan share screen di ka ba. Mga fashion na met. kay muna Kumisa tari. ngaisla Ano nga ni Kodya. Liki. Siya kin nun sa kong ngayon. One more time. Well, by the gong eh. Om long ka si kay pa fashion ay klamalap. Malaki lip sila unsa kung nga first na met. lowo
Ale taldalgi klitch masik yak anan ale kosin falemange ngan taldal benasin met maya konsukonge tamlasan tamdal yaiko na Mr. Liban chi mga ke share na shumpe aranga me kesida ke no zukonge ke kaske on zukonge ale nga emotional kemen ashibelak tangan point out something ke nga wi kom fashish kom fakka I always see you ke oraluma with a passion. Bangan mangamda liki kalmen faklaga pa ke kom luti ngawi kom Seattle, Texas, Sacramento en mga wi kom away ka finek me Honolulu. Everything you do it with passion. Na kung finli met luma unto vana taring ngani kila makilin la. Tamlasan el pesil yu datana. Adam dalyay ko el. Alena me una pa sa tam dalyay ko el shidel instrument should be on. Mate alena una katera kano yesi katena pangon mo me mana fushes pange. Nga fakken pe na ke problem na ke mulutut nga. Fin computer hindi ka water level lang at na ilya may kumaslean. Kome can picked up where I left off. When as blueprint sige malutut nga. Kome tala papena engineer ngem daro ke blueprint nga dala liye. Fasha me machikan fatel maasya kasis kada mana. Machito ka nil dilal talal tuye ya. Na kesi pen kumuya kal nga sum kal nga yak ke malutut nga. Kome tala nga tuye ya finash masikya ke me computer tika. Nga kaksakin kat ke o yang
insinia si lakpiangange elias ngala ko rel da wiang dal ke pelsinge in bange me dila me ngai ne nange da masir nga emotional ke mange apa alem da mangos la pelinge na mitlaskem da kwengen le na kata ashin nursing home kata masashin lomsia na nga pa sisel dal met na nga tuyak testimony ni ke malem sa siya fung la nga sompe ono ikaya na masimit mataga yung doctor la ka tuguneli lap la ka lang me kumrara kay la kitni lomo kumne kumfin long o yesi ngan kumlong testimony kimit mam tatapan nge jama fresh nara ana les makin la me proe me sikke ka sa singat para ram ka isia to ngolit ko to ngolal ko sa proe sikke ju tatafla mo lasr na ginga kalem yema si ka na genga te mansin met na kayo meta ka fufu ta jakta tena ina ni kolya kina selos mamta in nursing umingena enta lieke phone ka met maya otyamen gene ka kamit ma me tape ki en mama unya shwega in long gaslan gat ki gas Kosrae kainin oyenge na men metolong laikos wasingaul alkos ngelongul akademi alef kana siya kadin som fake ki gospel singe nara me ngaingan kin nga fak kin ke yok na kaya nga testimony la ka nga kinak akkayesien yen nga kinak kay muitamuin yeluo dan gia ka man kan la mo lala shikin and shukla me nga ene na ki physical need na ke mungo ka mema nga ene na appointments kanin mange nara nga sanga shonti te academy mange manil tula siskak nara nga fakla na silki plan pelsi ngange et testimony na kasilom kumindikia magnum ki kuisian tula siskak nga kung ferske fashion nga na safla sel ara na bagay sikyak nga enan kaksakin katla takta sing kain fak na sik mo me kumra kabula kitni loma amang mata ke prayers making a long no matel tipak nga me maki wangin na nakin falayak iglesiastes it kos nga mas ngalit kos fak mo kadin desal kami selasha nga samsam mo ingi yok na sin metlasha mo pelsi nga nan alena pas matakain me akmanasikat na panangara kateta ka samsam kin Keok na Keok lan elsia ma lafakan la mo lasom na vinsaksinge na king ako mekin mwet lalalfungi mwet fake ka kat falayak comfort lan mutulas kadinta ka in fake kastan kat falayak oya saya apa na meton nge kumne it takes a long time meton nge in mata me compose on nge in mata no tela kinga in de tafung le kain no in ma harmony singe kum tangalye nara kaini no ye pespes bakat fakak me kalang lang silan ka ta ke nga academy nga fansin ban ke kala tron loma ba enji mamrek mo ke airport ngen ash pakandan me de ka wala we kumte fakak yam dan meta main ash calling lom saye nga sonol digin makil ka God bless nga sonol el wigat peke malem sasya el daga academy be testimony siya nga banglulak den fakto ko nalu alena kay kat ke me testimony siya le vataga academy ben da nga ke academy la makataka inarang kataka tetaka nuti kastan kat makain kataka in 85 sisin siya kat finja katin long be testimony lowosan o ye makuskan kashikat ke inge nakkay kadin te falayak ki kulansap plaja ka makatashkya glomala pela nga flok na room na nga transition slight dik na ki mga ako na ki malutut misingya glomala kay gulaman lap tik interest kal kya from in akkayeshin che edification che from pingan gulaman lap ip kunom konor ma
kulansap ito ko siya silang felang la me kumaro kum som ako siya lam siyan riya ko ma ko message ko kum ako la ko noon kaksakin kat mana kayo wa makatil shoot na siyungan spiritual keep si mal shoot na siyungan yok siya na kaya focus lum na kaya yok siya na kaya ako la na kaya ali yok siya passion si makotliye fin shaksine kel Jesus Christ nga yok siya ka din kalim kaya el sang na fon na el surrender mana kayo wa na ifingat liya na pa passion siya nga kada surrender mana kayo wa pa for the kingdom building na wana kalim niya nga la asya kuno konsilongan you gotta do it with passion man pat shaksi na the ka nga el liki wala lang kayo wan ka siya he live all his glory Takain laman mwet siya inakfashela atonement means of salvation siya mwet na kay wafela nila mwet na kay wafela nila katram kinela menakos nga pel na kay wakya siya korn singal mekor good news great news pa crucifixion dead burial resurrection kadaloin na wangin ma where kadaliye ke mayakos nga crucifixion siya pa and wag siya makuluk met fella in Belgium like Jesus Christ nga. Kuluk liki na electric fusion mam direct filtration musyeng nga. Siya Jesus Christ pa katram nga. This is not a picnic. This is not a social kataga so mo kataga siya Jesus Christ pa katram nga. Castlan God. Mo na taga ke Castlan God magayon na. That's it. Genesis na Revelation. Now you're joke na pa siya pagkadin la mesya ka tiligas na sungan do it with passion. Manifing ka tiya na pangay shaksina. Passion. Pangay siya requirement na ke me toko siya ka me priesthood siya na siya Moses, Aaron ma inanas compassion. You need to know, do you feel me? When Jesus Christ the liki man kayo wan ka sa ka len katang naman kayo what we're going through right now. Enen nas lang sising. Enen naro la me kumaro in mirrori great commission jama kalamia kemeto long like or fosing like or na long Allah. Do it just like Jesus did, with love and compassion. El surrender managayo. Me and you should do the same. Bel makatash nga timalash. Malan God. From 8 to 2, everything inside us. Malan God. Ilurikatla. Compassion siya when you seek the word, kumesha nga masyayan. Kumesha nga masyayan taga. Men, dahil siya maumukala na po, liyan na po, yokshipa yan shan Jesus Christ. Lalo taga mula la fella, you don't want anything to come before it. Naro, lao kyash lang siya. You peacefully thinking you need to tell someone about Jesus Christ. With compassion. Naro, KahsInKol ko lowos aleng nganin taga wiowos. Lao kyash kayem kat nga talisyan Jesus Christ. El matang lakay oklal. Keshpen lang si kawulal. Lasr. Napa ito ka ke me asya lang maltolyo. Fos akos na kesnyalu. In fact na pay la asin kanikin atonement ko fan. Taga ke kaslan kat magayin. Kaslan kat magayin. Man na kayo warek like kaslan kat. Kaslan kat eklalaman mwet. Lensom na finchaksin. May kat na fon na may kuluk. Wangan may chiwos. Kat na fon na may kuluk. That's the mission.
to seek to save the lost. Kat na fundamental. Agat kulo kaksakin God ke. Onin da kay kesla we points and kesla awen shares kadin ale kalem kela. Mas ma yokshipe met in fella shinge pa kasmon lan God kadin for laulia kwalalfumi. Manila ela follow. So with that being said, kada som tingal nila yung mating interest kada ako da dahil ang taga mutawaek ke Mwe Read chingan inakyok ke makat liki atari ke leni garsom la. Nagibang chinga daw siya ting interest kada fashion met na ke diti elako at kilomala to met tigin amnas ngani spela nga nakilen met nga tigin interest kal na nakilen met nga kaywa. First met. Latuwan na wiowos kulo ke will kung kulo mal na tamal renal tigin mekil afin dra kona shawa itari tuwan na wiowos na gaywa kulo ke kulansap aru ke malutlut bobo kulo malap tamal tolman palik alal yung may lashe course kena vin pa tolman kumakalim yung kulo malap karsluman Tanya Mekrai, tuwan na wiowos kaywa, kulo kaksakin LEUM GOD, ke flat na ke maular, waya pe ke ngaka in chifil long cash wala na lal. Akayi kum kulo malap. Amen, kulo. Amy, Arlene, Ismail tuwa penasyon. Ruth Charlie, latuwan na sin na phone na kat place you all, kulo malap. Ne Florios, latuwala na kulo kaksakin kat flat na lash ke mo lash tel krewa ke shepel pel lensasya shepel lensasya ke arulan met fakak wiers na krewa kulo na wiowos akketeyac kulo malap tignis tamdal shwe plus tuwa kulo na sinkat ke kat chipil taka long ke kasmol ke lensasya inge Kenya kulo malap asa TSA tuwope Shepe Ruti kulo Broccoli Natalia tuwope kulo malap Yako asan kutuwo kaksakin kat ke shilin sa kulo malap Kenya kulo malap ke Arslan mat nagaywa na follow up pe ngamo siya ka Trump kina asortan tigin ni kaya el tabuk fat mo elash Fort Leonard Wood Missouri Okay. manain kifyo el respond ke siya sila dahil taga yeme pa elash afin rakatin dia ikagadin pel tanya na kat kulo malap ikak line siyas Ngonlan God, ikas na insiyas nga nasya nan kas kapel singingin na kadakulan receive kas mulal, being receptive. Katinin na ba kating kyankin masima, kay kalain kaya wash, katsanga is kas mul. Ina na napagkinin ample. Insi malalapet na kayo, insi position na kayo, with a contrite heart. Wana siyam lamal siya, fosingali ko sa kalim niya. Katin siya masyal-sala katin taga, italakat, we need a savior. We need someone not of this world, but Jesus Christ. Narat kulo kaksakin God, kada sumniral, tigin nandaga, fast na met nage, malutut nage, o dutu siya nga. Kuna malap tigin, kain siya malalalong, kada usut pela. God bless. Kada fast na met, kanagilin kumpe, tulay noa, bin tamlalal bat pange, naway, an Paing kum, fin pa fakla ko, fin tapong na makalim yung Mamlel pot pangen, kuna malap. Ay, kahit Muguli devon jack si pangen. kahit Terry, akilan pa Terry, kuna malap. Kahit kulang malam singkat ke takalawasan kate, doyak ekas malutut si maasim dasinge, anang agkakalamia, kasi pin klitsch masikyak ke computer ni ko level leonge
Mr. Lipan lang pel na kay wine kain me da kain chawkla evine asma sikyak level lagi ngawut leleod kal balutu chinga ke samram kun Insewowo da liki Keok na ngefalokle na ke faxila Mr. Lipan ke ama eles tape ke kastan God main point si mal samram kun ke kat fin falokle mayen tavoyan pe na Mwe Read bange Ramram kun suffering servant je na ramram kun rejection suffering servant na ke mit kulansap Keok je na rejection jingan pa ten ay tagel den los ten loang na sel inesel nara nga flok na ke ay salam nga lu for single dolu metinga som na ke merit mising ya siya ta ke first tam ngal doluan asap talam ngal dolu fa siya luan fakla siya mit kulansap Keok LEUM GOD fak mit kulansap lag ele aksya fila mana kewa itak yang gunel ele fa arulena akketeyac ke week singe konfina week at takam dawak ke mande ame oye si mga luto ilan kasya nang effect na ma oye makasya na kung fa si February limlim luman na ke oyen study luman. Ngasom pakanek melutuci ke sendri mit. Nangata ka me academy ke mantea. Na fangata ka na ke kasi devotional reading bakat pangan magkunokon nga Inche ke lila me relevant sila na ke malalap me si felalap siya. Si fe si ke sendri nga Na masi mga kunayak in mas ke kapun mananakla siya kat fast na meta pa. Kat samsam kun ke Victoria na ke matol falat ke or kasi ke an holy of holy singe. Na pa taka na siya kadinita na ke week la kapa singe na ke suffering servant singe mat kulansap Keok singe. Kapa singe pa katakataya ke Victoria la. Il fallait pelsi fanna. Na in matalgi na matal, na ingel matalepo leyo during kat papa. Na kat findi masinganta na elikes la holy of most holy. Kat kanli. Nara ke nga mga usi mananak ke sendriam dawa ke mantea. Kalme yasik pa. Sige nga tali endgame jengan. Kat fingat la liye. La winkulo si fanantin kadel, ikes na tari mo tona na ke, en matal na shaft na siya ma, typology siya daw rek lagi, eran mo rek magin Kosrae na ganin long Basically nan ka na ke, wala na silan, mat kulansap Keok siya en na ka dinala na fatamize, soaked it in, is na siya na me kalme When suffering lala, Keok lala, will lead to exaltation and glory. Uskat na na ingan na saflash. Na, ora, masigan pa nga kainan kipit siya singe fakat fast na met ke mariching Nakikadali na ke wala na si Myler at liyak nga Aspe masisaya na kadinloang na ke. Namasingan pa, mat kulansap Keok siya el akketeyac voluntarily willingness lal naki obedience akosten lal inso maksafila or kan fakek mo it is finished on the cross narang avide back check katachik naki puksing ay siya mayen background kya uda katayan siya kaya mga sima woki kat me recession mit ngayon mo men mga attack na fash na mitigi sapta sigat samsam kaya sapta ang alyalam ngal samsam kin naki masih lemisili panin aksafi kiluti lalikayan ke servant was rejected then ay takil then akketeyac na pa sapta lam ngal si fasi naki sapta lam ngal lu fasi ngal lu sima me kat lotoy la ke kaya takana siya ke samsam kunyan naki remnants
remnant singa chamram kin bel pas kas singa na nan na ilos pasek na mata akketeyac sten na kimalan kada detalik din Israel na kiwa pang remnants siya ta ka penasikom kat takalikian Kosrae kat mata na alun tudeng alun Wednesday matayanan ki si Friday na Henry kadit tama masi ostari kat taka pangassimala na uget toflalas kat takalikian Kosrae na mesi na nga kumin fosya kinsinge. Nasaptalam nga luo, fasingal tolu na singan shamram kun na yok kimit kulansap Keok singan pang akalemye daringan. Fafaklamit kulansap lag ele aksa fila mana kayo ay takyan kunel ele fa arulan akflatyayak. Mitpas basta arulan na lut kilos diel arulan na kuluk lalamal araw pay na kilenyak mo mwet si pacl. Tasak tainge matan fel pas fel lutsil. Et toko sa hefa fefelesil. Et tieka infakatama. Ilos hefa liye ekalem. Kima inge. Kima ilos tiena itake meta. Na metigan som na meta. Shke undi pitsesi ke suffering servants inge. Maana ke wa makumliye lotela ke kastan kada ke Keok ma el endure mama el me lipise neki nak mekinye yakel si sarlael en mogel ne te aklen yakel ske fada maistalik sin tuminore kangen ngetang skinan ka na masidan darek magin sang kalye biamet ngeya dat bangon 9 kettle bowl. Ana nashkoake. Namasi ko dala sisang na kimweta te, shem na kimweta te, talakan ma. Ikwen met nge wibenata ka. Aro akkalimi yakta te nakrin yakil. Nametigat som na kifos ako singaluan fakla, mweta ito po, kasya, lakan kain lalalfungi makatsumaningi. Siya kan liye pon LEUM God in mainge. Masima kelem yenge pa Jewish remnants malalange. Ita lalo. La metnay gas pa ilalal fungi ke me met kulansap Keok singe. Jewish remnant nge. Isam kin la Genesis Exodus Leviticus oikyak. Pukmatangan pangan Jewish para katasin mwet ke bangon mo leme sunami se mo ulyaka mwet shak na lalalfungi ke Judaism bugin masap ngat narksensya ka pa ke mwet na gas remnant si gas nge lala ke mwet Jews nge itanda klalo kun la kasi lalalfungi mo mes pange misaya ke mama kalemi ke maurek na sil nge na bamalutu da fakla malang silan kat Paing damit kulansap lalin kapek oana suko siyak force mayoki okala inen pao el tia mangol el tia peccato wangin nama orakadin loang na sil wangin mawokel kamafalin pen matas na sil wangin mara kadin upgrade na yorol Mayan kat syuk na matas di mo attractive. Nakifasimit ki Aisya lamngal tol nga samram kun naki lalo la met na kas pa lalfungiya. Tajakta. In kalem sisla check na asmet ela lalfungi ki ba remnants nge. Nara kalem yela Messi etalena puslein kain aklin yakil kian ki katlila pange mama urek na sila. Samanyak lagi first si mga ready taring mo me malang silan kat Paing tamay kulansap lal in kapak nasuko siyak force mayoki okala inen bao. Ikru before God as a tender shoot. Namekan men tender shoot siya
Elena siya to ko siya misle. Pafak mo, takin siya uvulat David, oana suko siyak mo, pakpaki, nen foko, na oana ke lasa siya, shanek ke, shuen siyaka, o inge siya to ko siya sa siya. Fatu yakligin mashtun filintalik natal David. Ke, ta, mutkayak mo, and devastated yan Judah. Bangon na mo, siyafla manakayawa mo, suluso ko shanek. Na suluso ko ngayon, ba me, fakla, lasa siya si, sanak ke shanek siya ko, wala siya to ko siya sa siya. Na pa efata ko, ilpa suffering servant siya ko. Siyamram na ke and bow. Esikyakin Moses. Now, el pinashikyakin Moses, where would one expect to plant a large tree like that? Na panangaro, manakaywa na in, wikyakle, matakan sikyak, ma eash, soloso ko shanek, finan Judah, ma remnants kilalal fung ikea. Tajakta, it was merely explaining why the nation rejected him. Pangashipeshira, matanfel singe me, anain, me teisiel pakalimila, katsangael esisalla. Tajakta masikya ka pa, ilmatang lakayo ke wayok, wangin namit ngetang nasil, katpule shalatian aloang nasil, rejection je bange. The nation Israel despised and rejected the servant. And Israel, tena lang siya selge. Pasikyak na siya nga. And Israel for la experienced sorrows. May sorrows siya nga. Anayin pa, si Fea siya nga taka nag-effect mo, anguish, grief, suffering. May kayo ka taka na siya losa. Nakishamanyak na suffering servant siya, he was not the kind of individual people do normally want to look at. Wangin na pa ma attracted ma messing at the loang na sila kipangin ma akademiya ko. Siyaklin yaklail. Efine pa nga misaya, kata ilenda sumdo ki mo Keok nga. They were repulsed by him. Na first namit na ke Mwe Read makatash kiyang Kishipin katitatari la ta fila nakatayala lamistalipa na shipe madal rechekil yang shipe pa they think not he was important. Dal da na bangon malyok shipe. Tashakta el pa mwet yok shipe mitfin fella. Yet he was and is the most important person in the world. For he is the servant of the Lord. Kaya nga ko ingean na arsh mutawaek ana kilenek si pataka ki fasa akos na keon kosngen. Akilenek singen ma Israel la met kulansap Keok singe elatakas lagenorela katsamsam kinnake usu sheke Victoria mo siene na mise in the place of the other. Na pa fact mo substitutionary death. Na fact la pangamtawagan mo rin singe el matang la Keok siya falinorek na siya wayok siya malas kiure koingin na sil katpangon mo may Keok inge kayaklan kat na sil pangemut kulan las mwet na sila. Though not realizing it at the time, the nation will realize that the servant bore the consequences of their sin. May wayok masikyak na siya nga, makisipin makuluklalo siya, paityak na siya los nga. Kaya samsam kun na ki consequences,
mwet vinorela makuluk she na koreshu ke consequence ke an ashkaya ke takanake na ke shamsham kun yak ke kadali etaka ke fasak singal luo singe etaka ke kapun merit singe analen top me us elus makuluklan medange nara sibe mo academia ka is sparing infirmities na ke mas mao ke shamram kin jakti mas ke pataka ke fasak tolu ke merit singe afine kan flok yak na ke usi pa fak mo me staklok man reading na ke pabal na siya fastam ngal tolu afak mo katsangel esisala ilmatang la kayo ke wae kwangin met ngetang na sil kat puler sa latian aloeng na sil nara ta katnip sangal la katnip isel tiloeng na sil ta shakna kalamiyak mo il pataka kaf il pataka lip si makuluklash nge ke mama akwakinge fakla for this reason the nation did not esteem him. Dahil siyak na tiloang na sil, dahil siyak na sangel, pakalimiyak na takata na, mwet siya na mayok sipe, mita pa, ilo sinakin, then aloang na siya ngay. Naki, samram kun naki suffering, naki, may illness of the soul, in fact, is ailing many people, physical illness, though not all of them. Kan me pa, mas ngi, pakanan physical illness sikyak na tenofon na pa unwayakle tajakta akketeyac greater works mal da kay na ro if aksafiyakle finsaksing when Tuku aksafiyakle finsaksing na mana kayo nga kumkayo kun ke mano sing ma Insewowo tok mayen masima chiki ka dindi ke malutu singa pa Keok lala kada Insewowo pa kapa si makata somne sunkenge na akketeyac patakan ke first me ko singe keshipen makuluk ma katitasak na makuluk ka katarang pang inequities na nage rebellion la sa patakan ke fosak on course nge nage anain dalbang transgression Fasya singa ta nake makluk la sa pakatas kaya. Nakatfindan ka nake inequities, transgression, wickedness lan mo ito. Mangan kay wate mawo, masikyak ke nanakfalet, masikyak ke me ingenek insalalel, masikyak ke ingenek ma ete wunan maston sisin siye. Pagcover ke fasimekas fani, akketeyac ki fasingal lung neo ingen akketeyac la mit kulansap Keok singe the servant vicariously took on himself all the sins. El kavasak na fon na lipuse makuluklash nga na kewa. Na men kikasing sa anguish singe pa samsam kunyaka. Na spiritual anguish pa chamsam kun na yok na kaya mulin ngan lalo sa alalos ta dale. O fakla da uta kanan potential il fakla and the whole world and carry it to carry as burden. Nakatfinsom na kaya isang alon kos na kaya kos hindi la may sifac na fakla nga pakatlawos nga fakarangan ko sniki na kos mato FIAL ngauri ko le nga fakarangan ko nga fakashi ko emoli ko le il fak pegi fason kos ki saptang alon kos mo elos shakaek na fin pistelos us fash elos logun ye ke sien ele tuwe te kain malkin la liki ense katay na met finalo na ke maslo la se te kain to book kamule la liki ungay. So kakketeyac to carry as a burden lemel usna na phone na lipisi mga na finsaksing
Ba rapidar il fakla Christ il sifena usta makuluklash in man on la finsaksing the kadin we makuluklash a mise a molgen mold si was kos kele keshipen kinitkel ma fak piengala mising na ke torn in the flesh lasha ash mas lash makachek na wayokun shek na ikolgati ke physical mobility lasha nakatapel nakata pangon pemo kat papel nget laliki kat eden alom na shesta ka nakatala mindful ma scripture academy Paul si ven are torn in the flesh shilal kadamet nge anan langas mo torn in the flesh nga anan unenik si angel ko flay dekle talame fakya masila la tenay dekle da evay dekle man ke wax fi yakle fin saksing pa fak ba ko se kayla ke shipen kinet kel the Christ in me se ke makuluk pel si fanna pangakele mi na ke utyak silan machman ya ke prua inak falye pel na kewa sima chuos was el mi se inaw lamet se si was talan pen ko was na urine God en magielin mano akmuli yakle elingan na spiritual death sima sikyak na sinalik Israel nga pangekal me become alive in the spirit of God akmuli yakyagingan when Jesus was crucified Israel died his hardship being stricken smitten afflicted del bangon na magi en magiela Maki kata shipef ka masaya. Tapay sa lakalim yung Oregel arulina kuluk el pasiselin matayang la el tiyan na fakla sikas. Oana sa ko sip force makulay na enwagi. Ano ko sip ma kokolain kalgalle el tiyan na fakla sikas. May tapangon mo mayen el me fak mo el buen natin kata ora mga matakain ta mayata na sil makinikin lalos anikin kun la judgment mal bearing maki makuluk lalos na fakla kanta ya kiel kisben makuluk lash shing el ki makuluk katorella kat kele kisben kalye ma el Keok Akuyak lakat ke shing ma eles. Pakas tolu matagange. Pierce nage pange. Lamedel faksilye patay la manol. Crush. Ananitang ye nage pasom benikyanin met hyaklen yaklela. E makayok ma sikyak na silnge ke punishment nge. Pange kata kasma me. Remnants nge ange kaefin pange e pi attraction ji mameta ekan wi kat yang gera kat lalo kun la kat met nai kas palalal fung ikea na pa fakla elo shugilye nanan kael e akollah la na kemise e wengen sieloeng na ke ungayelal en wagi ekishben makuluklan metlash Aisha sapta si fasu el vak la lemka del vak fela ekosrao porungo mga faka talik mga tafala elos tuyak laindia. As a result of those who believe in him, elos ma elalal fungi ke wenkulo na din kata remnants ke masimataka na silosa pa inner peace seyash. Kung vinesam na gilutilash na ke enin kisesya, mutawaek linen matal na matal siya na ko outward. Now, stepan na ikla na si kumin ko na inner peace singe. Nga kung dekan sum na lo malu ako na inner peace. Kade, si Vena, nawe kat na yimutan kat, ana si may kisya matal na kat fa som nan maston meta. Masima akalim yung yakne pa remnants ke
palakanek elos fin matayin lalal fungi. Lalo si laldala inner peace si kyang na sildal. Nailos matena inner anguish si kyak. Anayin arsapair si Keok si kyak. Inaka din sa masima fosya kakos ngikim mutawaek faka. Ele mateng la Keok si falin no rek na sish. Wayok si malas. Nara pa na ngara kilalal fungi lakom ke suffering servant inge. Ene na kadindelemo anguish si bangan. Suffering si bangan. May Keok si bangan. Nga ko min liye. Ima mayo si misle. Inner peace na si kom. Kadita la soldier inflict wounds. Idal pa kanta parang afakla. Nine kero po la sonol talakin yakme. May suffering servant siya chamnam ngayon ba Jesus Christ. Na fakla spiritual wound ngayon masaf sikyak ke salvation mule mataga na siya. Jesus' physical agony in the crucifixion was great and intense. Nakimal pala ke manol ke Keok masikyak ke ship yakil finsaksinge Keok marek na sila. Bailala na upe. Tamasima intaga na si kuminakilen dieten na kaya pa. Is obedience to the Father. Nakiakosten lang na sin Papa. Masingay pala na ene na nga wiowos kiko yesil lang pasi sa rapolil ta fak ang el pasisel fash ingeniklan akosten nekilsun misya ak misya lalfin saksing is that satisfy the wrath of God against sins and allow him to overlook misya sila nge onagayat traman ki Victoria. So kukusuayan waki siya kaya inta substitute siya na kay makuluk. Napafakla is that satisfy the wrath of God against sins and allows him to overlook. Na mek siya katsamram kaya len siya sins siya matsamram kaya nga sins of the nation and mwet na kayo ma lalalfungi. Misya siya lal nga bait the substitutionary debt. Siya uskat mi nagifasyakon ko siya fak mo. Kat na kayo na siptale. Kasi siya fashkin gane klalsi fena. LEUM God filie fel. Kayak siya falin mana siya na kayo. Naki remnants ma nga samsam kun nga. Na weng pe mwet malalal fungi kaya. Edele shun oye si modelem daw kinlem talek kunla. Pay makuluklalo sa pa me urela mange. Tasakta pa design silan kat babange. The Lord made the servant the object of his wrath. In mame to take away the guilt. Inus la masafal makat ito makatorela kuluko. Na mesira sampram kun yak sip talenge. Kadita la sip dal tagay ni 44. Na pitse si bao dagange. Finso ko sip nge ele liek ma full sange na lashikelen for na ke kisben mo ka fen yak na sip siya ukal. Na sip nge ukay kaisuko. Na lead sip suko nge kadita mo danger kain sonol. Kay nash masikyak na sila siptok nga kain faliek. Na oepen na nakitalig Israel nga dahil turn aside dahil nga taligi mamasikyak na sinlem nga pasikyak ke pelsi madahil nga taligi kata na paparapide lang kusto na sipsya tale tasak taing floکنyak me kusta kusin fastukun mit sherbert Shakarangan manuwas. The essence of sins is going one's own way rather than God's way. Mama sikya kisben makuluk makatorela katel wangan ke. Katile fashkin geniklan God. Nara kingasamram kun ke transgression
nga sham kin nake inequity ka wicked ma manganin nan ka ashkayak nake nara LEUM GOD liki kayak lalan ke sipsugongan na pa akademiyak la me oye mata ka nga sikyak nga pasikyak taka ke fas itkos na kaya nga makuluk lang daligi Israela para sipsugo nga willingly som in mise pa fas itkos taka kaya na fasal ko sa sitbashamam ke rebellion la dala ka transgression la dala na fasya daga shamram ke wangin makuluk lang el siya mata ka lafa na lang naraking fact ki fas itkos nga na ke the servant died willingly pafak ki fasit kos nga mo ore ke larula na kuluk al pasisel matayang la el dia na fakla sikas oana sa kusip force ma akulainen baki oana sa kusip ma kokolain kalgalle el dia na fakla sikas na fasal ko singan pataka na siya shamsham kun na ke transgression lalos an fakla ilo shuo gilye enanan kal akollah la na ke mise wangan siya loang na ke ungayelal en wagiel ke shpen makluklan mat Israel kadetala tukun ma na ke ma talayna la nail me Srui na pa akketeyac la elutak la en wagiel na ke utak la LEUM inen wagiela el tena mise que shbin maklukla tashakta el taka shlagin bangan substitutionary me in the aula ma simay sang molela maklukla koma he died not because of any sins of his own for he the son of God was sinless na sam Papol akademiyak ke lukoren mi kostungo silange wangin makluklan Christ kishipesh kadilara tailan ipes ke makluklash tagikat kapasyang na sil kat kan ipes ke siwos lan God fanin na ke fasya sigan tak mo flia ki elin siya kalya kirin mat kuluk el pakpagin maston mat kashap el net yorala katay na makuluk kaksakin. The soldier who crucified Jesus apparently intended to bury him with the wicked. John singalia fasongol siya kalemila. Soldier ma unilya lemwe nanaksila lapa dalin pugunilya then we met kuluk. Tashak tamasik ka pa akalemia ke medalongul itkos fastamal itkos na geon nga ul pa fak mo el me pakpagin maston met kasha aksafiela nage Mwe Read singe fasinga jinga lu en akademia na sesla la faka mataligi Israel ngera el taka ina aula masimanan sang molela meta olela lanka take Insewowo la pataka ke fasinga ke singa lunge olela la te kanta fong el fak LEUM GOD el fak akwa lakpa ilan Keok na akwa gidari ilan daga Keok misya lala siyeme kisye inese na nakmanas o ingel fali fulin dalik nadal e falo small lal e kishipel akwa klak fa orekle. The suffering and death of the servant was clearly the Lord's will. In that essence, he was slain from creation of the world. Para akademiyak ke fakyak singal dolu fasal ko mo mwet na kay wasya mata fela fa alu na sil siya lo siyam sim la inelo sin bugin mol metligi rekla fela the puk singe malan lam siya and wakitari. The statement the Lord made the servant life a killed offering. Nakatsamsam kun nake may kisye simain tako insang aula nake me
mama mwet kill dike na power rekle lang. Kalmian ba does not mean that Jesus' life satisfied the wrath of God, but that his life, which culminated in his death, was the sacrifice for sin. Na kika cham cham kun ke make share ka offering ma cham cham kun elta ka del ba killed offering si ke mga kum killed ke pawrekle akademiyak ngen el eninan mi siya ba akademiyak mo afak me the Lord promise and the blessing of the servant nanamana akwa gisi banga akwa lakpa elan kayo miselal o simet may kisya inesi na nakmanas na ilba may kisya si mausin nakmanasa tugun siya mo na kayo el fasifin Insewowo el fatala el tiya kayo ke wangen met kulansap parulok ngayon Insewowo kel fa bolong kalye yaklan met pespas agesipel kafen na nakmanas na selos is suffering nagkakayoklal we miselal nakaditola tena safensingan ifo nga fakoingi menas mulyaksi na mga sikyak nga kayo pa akademiya il satisfy or ekmasin na substitutionary work para akademiya ke changing alia tolngoul ke kaske bukmdalakma it is finished shafla he now can justify declare righteous to those who believe the wosasya akademiya makadelara inaksiwa sila mwet ke matal bakilalal fungi makena mutawaek ni ke shafla ona mas samasla fak il saksiwa siya kimtan gat kilalal fungi famol polilaya pe akademiya mo kilanggalang langat siya lesi ke wangan molo mwet na kayo aksiwa siyak na yimatal ke Christ Jesus saksiwa siyak losle na aksafi fakla inge nga faule nak fletjel esang en silin maston met flet eko el sivena esang molal e base ke me nga yelan met koluk Ace ensin met kuluk pespas el broy then nanak nas na silos. Having willingly follow God's plan, na inge na met kulansap Keok siya el ingan mafakla. Si met kulansap Keok LEUM GOD il fak met kulansap lag ilafa aksafi la mana kayo wata kyang kunel ilafa arulana akfalatiyak. Passage singa taka na shesh ka din di pet siya na kyalem si. La chisa taka mi siya aksya fila na kaywang ma il taka kain sang mulala magluklan en Israel mweta. Si selos pang kaife siya ta mwetol fulat ke yesya il fak ifaka wos ka lalfun fak. Kostya glen la oana siwos ta mwetsina in mi siya ke mweta ligim dan fel na fon jane kanaw siyakla paya kaifa sil tiya fak maingi ke na naklal a keshipen elba mwetol flat ki yasi el fak kasin palye ke chisas la el mi siya keshipen mwetchus na pa insang karingan na fon na fel Christ vena pakain iwela makuluklas et ya makuluklas makaina a makuluklan mwet na kayo. Instead satisfied God's righteous demand for judgment against sins. Nakishbasi nga elikesla ingenik na sinakay wanda ka na yurin God kishben masinge lalalfungi. Napanganak siya fiyan Mwe Read singan, pelang aflawan na sila lamisilipan, dan taga mo yan tapo yan namalti sila likaya pange, nakatfata kain fakapa singan klamalap. Lamisilipan? Tingin kung kula malap kaliti na mo
Kung silpan na kunokonsye ko yan na kaya aksya filan forsya ko na kaya lu. Kulo malap. Na usiya na unso ko na Keok me lutina wo usiya makatlong pianya. Na mitlash kadata ko kaliya tikun mana kaya wata na wikat kaya unso ko nga. Mitlash financiato. Tigin kola. Well, cabbage is a cruciferous vegetable that sifac would keep singing. Kahit pang patagang Lumalap. Lumalap. tigin kumkulo no malap kya kaya na wowo. Alle shu malap ke kas mo matas sipe akas makinye ke kayo kwan Jesus Christ ke maklu kwan fel. Elde ko wana makalan mingan keyword ke kas mergan me substitute Wow. alle kuno malap man malakata iko yo for sha ko na ke singa lo kum silpa ka ushe for sha kas ikaya alle Keok At kulo malap na siyum kulo kaksakin God. Ngamo ka defalin chafla pangitikin. Okay. Naro namnas kanis pelangan summet kan fa uksot pelokon kaliye. Efinko First na met. kulo malap. Kay katay na Kos long na pa akketeyac laltikin na mutawaek ki outline my rela ke week na phone ching. Alle bangan finchak ke iketla na shil na ke week lo meta lang lipan ka tata ka lini kos katin mo met Kosrae.
Mwen kaslan kat pa yok supay meto. Nga tingin kumpilang manlap. Para kadashin siya nga kismen pakutan yokwan kat. Kadin taka wiowos na ketifosin reading malakalim niya taka KahsInKol nata sa nga. Nagosli outline sila la. Mantin na kayo wala taka likiya malutut na phone siya nga. Na Tuesday el taka ke kunokon na ke mante Tuesdayan. Na Wednesday pa kaya katarot kunokon na tos tapal taka akketeyac nga. Usli ipakos malakateyac mantiana. Na fingom del tena liye. Som na rewind niya life cash ke mantia ko hindi ipakos mal na kunokon ngan relate fa kana ke ipakos na into ko siete tanakat liye na pa phone la yen malutut na ke week na phone singan nakat sombi me alu lagatas mta Kosrae ka mta Paing ka kuam ka Honolulu ka Hawaii tuad Hawaii ka Seattle Texas and nakawa etawi ka alu lasko sa archway. Di interest ka lang tagarana na pa elim na siya. Katinin na even a Preston etawi force melim ka finan ponpe. Ngayon na narate siya di interest ka lang. Kung amit liti siya ke me Sunday school Honolulu. Ngayon na nuke masih di interest ka lang. Ngayon pange masih main nakading kalim som ke siya niya. Kata ka usia si fella lap chike witchingan lies standard lesson commentary. Ikash akketeyac ngan nakataka kasi mante. Sala no phone na inkapachiye. O yan, parang alingan na pwela. Katil sang kalim siya ikekta na siya katintaka. Te tuste tastam ka na sam schedule siya katintake meta. Ikan tuste tasta. Nangin alta ka len na kayo. Na by Sunday, siya ni siya fashion Leta ka siya wanan rewind niya mana kayo. Team suko masam-sam kunyak yok ke wit na phone siya Eka sermon siya taga ke. Alu mate siya na Sunday school siya na alu nitamu yan. KahsInKol lowos ay kulansap ko sang inak kaya kat kay siya katin edify one another. Na tukun mangan na kumsom na ke alumet lelan ka Sunday school lelan ka alunitaw lelan na wana ka din double toes wepen na ministry online si KahsInKol lowos ngayon wepen na kaya kaya ka emphasis reputation relationship kaya ma kaslan ka ngayon o kaya katle kaya kaslan ka katin tipatyang na kaya o ma katle fin fela nga katin alle etay ka si kataligi malan fela kadin ako lang na ke taka floklan lay mo nang ale su kaksakin ka ke akketeyac ko si ko slita na wang na pa man na kadin je akketeyac ke aga tu je na ngen akketeyac ke ni na wo matakara tigi ni nakaya ka chi sin chi kat place you show no man kulo man lap ke ko staka dikia pa siya wos ka finne kum taka wikat pa na ke pensing na nas flok pe tu fin mo mol Katlan wigat kataka me Srui na ke max up ta singaw fosangal siya na kangal mekor. Mwe Read na foto siya papina lalti interest kan miska ta alekano na pa ito ka katinali liye na pa ila malan kat ke cash mo lala pa na niyak na inkat kay siya nta kes na makuluklas nga sanctify ka di siya kataligi mol mata si magatash kaya Mun pange akollah si may nakading sa ano. Tapan, tagalan lay mo. Katinala o kala, matala, wala na lang ka tinanin ka at wala na fakulan nga nga ke maul siyang. Katin mo utakyak, sum, maul mapatpat, pange finsaklan ka at nasikom. Eldagan mo likat na phone, wala tikin interest ka lalak sa iyo. Kasipin lang si kawalan na sis na kayo. Agot kung wala laptop lang mat kayo Paing kung siya man kat place you na flow ng pela me na siltikin ng tagara sham catch me polo catch mo si may sang kalya line mi siya na wana nga kalam na siya kasi si na sumniral pastalo tol yung taga place you got the back a benediction na kaline mi siya arbel tinga flock lineral tigin then fast na met na ilfaw si pela ng si online with Texas we benediction tagara pasta loto
tigin kumpulo malap, kulo na malap, maflo na pela na siyo. Well, kaksakin God, ale me, yok mga si Fenaldo lagi malutut singe. Tawa na ki nga kalembi na ki me, o si madarange, orakat kain, siyam ito la me kapa si ki me, lutut ki wik mi singe. Ki kat siyam kin na ki, en matal na matal si, ki wiki kar sumla, na inge na, siya sila siya ko inge na. Daki en matal na siya flash eh. Eli ki asila na siya stari. Kat fin liye revelation sapta Anguish, fak mo aluin ka siya. Pangay claim si may dakyang na siya John na oya si may dakyang si Laisya ngay pa eliye dakyang na sila liye mga dari en si mataka na si kumaba kikat tutut ki madut nga kalemyela the disciples were not given power to predict the future wala ki dakyang na si Laisya o may si dakyang na sila dala the spirit would give them insight into the future. Mangan masikya kirbevaga, the events of the crucifixion, resurrection, na soweksing and badalbangon ascension ngan. Na orakadin ko na alam mindful, lakat titaka na in dasamram ki kastan God. Rapture siya si Keok, na EPS second coming si. Nakikatan tatuwa ni we mas makat sum na genge. Kadinale tala pangen shipeshirakat me kikat mo nge kadin kain we had fancy gospel singe. Mun bangan shipeshir liki katike. Mun pelsi mai tekle mo singe liki kata na mekatera ki mal entrusted na sishkenge. Kada usna sum na gikalya ka. Akollah sinkat ala upe computer ndi kain orang mga kinak fashim singe ya. Either ngayon na ulakas masinganan chidali ke tasakta lafaka ngayon kinlagat ka naksafila rawangan on nga sidal kin level leo yuruk nga man ngala lang si on makumdal sa pa mga kaon mga record ya ngayon bevaklo ang tam lasan tamdal yai ko mutlash mga liyon pe la Seattle ka syntax ko yes pa maun lowosan ta kapa singa ka din julpe lo ang ako yung gewik nga fin balem Mr. Liban el takalitu kada kapsa of kuno kon si ma devotional reading singan nagkikapa si ma Kishpen Jesus Christ elikes ladari the most holy of holy nga kung kain itake glomala pangamashuru ka na vlono pala na siyum dam lipan kumin kali elas God bless. Kulo malap tigin, wana nga kalamya, tigin, kata usye choir syntax, tukun na unsukungan kata is placings may taga ke benediction wal pastaloton. Kat fact na tigin, kulo malap.
Lord, the Lord of Jesus Christ, once one God, sisi one God, wiowos, wiowos, that is wiowos, inge.